Olungene kusuku lwesibini namhlanje uqhankqalazo lwabaqhubi bebhasi eGauteng phansi kwemanyano iDemausa apha kumagumbi ethu esasazo sinentatheli yethu yezoqoqosho uMbali Mthethwa uza kusicacisela banzi ngoluqhankqalazo emva kokuba ethe tsikada kumbindi wedolophu yaseGauteng ngalentsasa asixelele ngobume boqhankqalazo. Mbali, masikwamkele kwindaba zethu zasemini nje, ungakusithele qabaqaba mhlambi ngokuqhubekileyo namhlanje. Namhlanje into esibonile uma sifika khona lapha eGandhi Square sibone ukuthi amabhasi awahambi kanti futhi nabantu ngathi sebazamile ukuthi bathole ezinye indlela zokuthi bafike emsebenzini ngoba abantu bebengamile ngaphandle e-station njengoba sijwayele. Siyayazi iGandhi Square ukuthi indawo ejwayele ukuthi igcwale ibe nabantu abaningi, indawo futhi ephithizelayo ngenxa yamabhasi, ngenxa yokuthi isikhungo samabhasi, kodwa namhlanje bekungenjalo. Kuyabonakala ukuthi abantu sebawutholile umlayezo wokuthi mabathole ezinye indlela zokufika emsebenzini. Siyazi futhi nokuthi kukhona abantu laphayana abangosomabhizinisi abakhalayo ngokuthi ngenxa yokuthi abantu basesitelekeni abakwazi ukuthi baqhubeke namabhizinisi abo, abantu abeza basangeni ngendlela ngezinga ababengena ngalo ngaphambilini. Siphinde futhi sakhuluma futhi nomunye futhi ophethe eDemausa ukhuluma ukuthi bona lento ekuthiwa ama-negotiations ngathi awahambi kahle, ngathi futhi nesiteleka sizoqhubeka futhi ngathi isikhashana nje isiningana. Ngiphinde futhi ngithi nje ukulungisa kancane ngathi isiteleka bathi siqale nge-3 zikaMeyi, okusho ukuthi namhlanje ilanga lesi-6 i-strike siqhubeka. Yize abantu bengateleki lona eGandhi Square, abantu bakhethe ukuthi bahlale ekhaya ngoba njengokuchaza kwakhe umphathi wayo eDemausa ukuthi bona sebekhethe ukuthi bahoxise umsebenzi wabo ukuthi bangasebenzi noma bengeke bateleke kodwa ngeke baye emsebenzini. Amabhasi azoqhubeka angasebenzi ngenxa yokuthi iDemausa icela ilona i-wage increase eye-18%. Ikhuluma ukuthi abantu sebebhekene nobunzima kakhulu ngenxa yezinga ekukhuphuke ngayo indlela ilona izinga lokuphila. Amatekisi ayakhuphuka, ukudla kuyakhuphuka, yonke into isikhuphukile. Bafuna ukuthi abantu bakwazi ukuthi baphile kahle ngemali abayitholayo uma sebeholelwa ekupheleni kwenyanga. Mbali, masibambe ngazo zibini ngexesha lakho.